Bia Kamal, Bia Kamal, Bia Kamal. Kenyam and Wale, Shanka Jandangro with the Diok, no, no, Shang Jandangro with the Diok, Kapai Badak, Ron Kina Dangro, with the Jandangro with the ditch. Bana Roch, Kalertin Contin Lat Carodian, Kitin, Lodian, Lot Carodian Code, Kaling Kajan Shang Walnam. Anda manduni chang kwan nyamul ya nung roi nu kwasame no lana gur lungo no bay update ketin kon lat karodian ana gwasa toga tino lana gur no baje no ye bana lerin kon lat karodian gwasame na bana killing kel ke do badana dong je kon lingi men yam chana right ke ki kume SPLA ayo bana kulo ko to kien kume SPLA ayo kume dit ngai kon diale kume na me baje bandap gwase da ne ci korche to gaje ke 2013 take ne to one to dan kwaje doubt ta danen be rar ke je baje kule shola no ikume SPLA ayo ki SPLA ayo mloni in a position no ta yi dane be rar ke je ngai kon diale en nege dane shang nang nori ke juba ke 2013 ke December 15 and 16 me shinat shike clash ki ci kuma Dr. Machar ke no kuma ke yadi chicken te kerol ki ci ke te ke riek mi ci to ka gwati dan dio je ngai kon diale no before that ken kor ken ne to gor ngaje no me dane to kor taye dane ci Dr. Machar ci lat ke jen go boro chunga la kwar ki dara le chonga la kwar ko gwi jen wo ci kirmi yadi ci dop ci jabay me she gorno boro chung kataye dane che gwi kinyen o take corruption malat ke re which ka South Sudan la taye che ken gwi jen o de which de lat ke je ke de chang chop de ja to wano de choje dane chichu ke ne dial ke jen struggle in aratin de je ja kamo gwa china de la ngot ke mishu kan ka cha we cha je ke we cha le to independent ko kan kwadang ro kir kane Dr. Ngochar kane ti struggle ba kum ba je jigbo tidien ramadan dong chilar long de ko lar no Dr. Ngochar kane dial ko kien chi kalet re kum ka ko ba South Sudan ba je ko du na me chalar no mensual ka self determination me kana las let tele me de ro lut ka South Sudan ko ni me dane ku ka struggle chi ka ta dan ku ina linga jeno ku jang kuken laga ke Dr. Machar ke me ka kure dana ci to ke 1991 ko 1991 jen kwati dana to we ke je but before that ke 1991 ken ben to kon ga kure yoro de lat chagan na ka mani Eastern Kenya appointed Dr. John Garang da Mabir kan diala to ngode kan jangbo kan ni irresponsible ke tai dana ci ken na na ke jibane but ken Dr. Machar ken palika ka kure dana je to bor mangai kon dia le ta dan je lat ke so no mo che nyir che ka driven ka kir so che kir che guje no ta dana ti Dr. Machar ka je la je no bro chunga je ngwan wa jo je den bro da gur par mi dien men me che chwono no be daro Dr. Machar be aros ni ke be ke yen so je na ku ile nen chu kor yu talk me che Dr. Machar choro chu bar ka juba and when a mo chwa chu ginje no ban wadial ba kan ko mindset dan te jang no when o bi kan wel bi kan ko kan alar no 1991 de mi ram te jang kel like me I know mandara don la kan alat ne right again no 1991 1991 I always say it tell one of my friends tell ane debate ka gwaye dan no rayen ka 1991 in history 1991 a mission way a struggle me dan en wo ci kwadang ro ci gin ki ci ka te ken ga te kelin ka do dan de kan nyam goje no shawa ko cha kan to inshallah bije me kula te ka dole dol kan ke 2002 binala bin ke 2005
ala me ba mutual ke CP ba lat ke je then me referendum ba ko lat ke 2011 so the reality a process shi na de ro jogati ke 1991 mi jogi no 1983 ni ke 19 something te ko ne chiri ro de lat ke je dio je South Sudan je dia which South Sudan de je so ko kuje mo murai na ko bnawo niam den te dia ro la ka bai ka la ka bai ka jong na china roitin but kan jang alel ka mishir kana mo jen Dr. Machar ke juba sha chunen chan wer wan cha chunek more than 20,000 people to life in kana loss mi jira mon la link di kon ne ga ke dien ka link tin ke de ala ko ne yure lat ko en kore dan ci jang ci kan wari kan ka miet ka ring wari ke ci kan ka miet ci kana mat karim so dial to ngai kon ka toiran ka kwan ka nyiman ka man and all that dio all this story ka ti kon ka ngai ka wadi dan ci to shang na men ci ga tuok cha be pal ro so sha ma cha e betan but before mal ke 2014 na chwa da kama cha chwa nyomo kwa convince be ka 2015 ya jogo no jin cha nga no ken ku ken jalat ko me sha la da kinu ya di jen ci da kama cha se ku jalat ke jalat ti ke kum de la doram manda ku le joini je ramu wa kem ne aros ne ken wo ngona me kun na madera ku cha je win mon na mongu ya kaj so ken kin ya dit no tele kum shalat so che realize bono no me chalat ethnic targeting me che kim ya di che jala jendo dana ku nen kwa jele condemn ga jen go shina ci kanak kin war shi ka genocide ba ke shi kanak nan mudit no yes ren mudit nuare kala ngwane peru jone so nega chana kon nan me bech the same thing happen kanasir ke jen 2025 to continent na me mudo dien so chana men focus ba ko do be dana jen dakro ma char ga je ko ngumi ba kuma SPLA yo kwa jele form di ke babu chola SPLA yo di so en do dana ba form ga je ta dana cha nuar cha ju jare wiki juba en joj nuar wiki juba cha ju ni kan karodien tiji ko tira tan ti tin ba tiji jen kel kanga ke dakro ma char akane de konte joj ke ala confusion e dana chi to kan nuar kon ta dana chi korche to jare wiki juba me chinarin bar lo bar narin ke unimis to ana jogo no kor te kam de ne karodia me chali nganwari nwar lunjok wakare ere ana ken content re wiki juba ka wera mo chwana shunak kwana lo target tuk dolen content tin bana doru ba na ba kana jendo be dana nak kon ga cha kon confuse and go nyenya ngane nyenya de but cha nware cha ko target ngwat man so jen toje dan ji kon ne mishir na mo me chire ma cha jien chodor charo da bar chen mangai kon ken ne diale kon chi jien kel nuari amanji ko tere a chiguren barkel me chi duor che okay 2015 cha jogo no jin mi jin to chi jiram dana tikariek normal chumal chu nok but cha dakar ma cha je pressure cha jogo no jin chi bere wi ke juba ke rod mo ka party cha je le gor ka ku ma SPL son SPL mo ko kan ta bon kel ken ki cha jogo no brod mo ka mi cha SPL yo in a position ne ti te dor che ga de jidwar ti ta against the other party no you kill you chika ka SPLA IG in government ne de kontere kuma kake kim yadi chal kake SPLA ki SPLM IG jando bada network ngwa kaje so no ba SPLA yo ba je dab ke jador 2014 2015 yanta yeda me sha confusion mo cha je no chune dial en ram no no boko par SPLA yo ko chala no en kore ko na ko talk na ku ko bna te kamal kan lane to do bden to kor kaje root cause of the conflict can address up to now and it continue even the Africa Union and many international community can root cause can lel chumen wala teram right tin and misha malar and to rob dan to kor ga teram to right tin tal peleja no kala gwano mite kor mite to ko charar banyo gurun la ja address and root cause banaro ke kwide ka ba ja solve and then mana kulu move forward but cancellation ba kulu all after that sha ngaje no ngamite ga dur ko ne ti chop ke 400,000 people ti chiliu ti cha nak en shi kan dewo bang sorry me cha wot pin kim ya di cha de pal da gorno di jalat ko chin war wan ti kriyaten so ano ajen do be dane kwa ko de control no ribas of kuma SPLA ayo no mo chu chong non me cha chu gu che chu te ka tan jan de chen jaw ko cha gu no SPLA ayo ajen SPLA IG kelum so chu tin de chung kel ka nga ke dakim ma cha and some of these people ka jang te churian mat kume Dr. Machar
tan dien cha bla ro kwa pay ni ka yo ko bi ken kuma SPLA yo bi ken join ko bi ken kula we yar ano mala lar ken o take in a man ramin mo bo ka par na mo ko cha de mo ka yo ba tin le ro dien ka kuma SPLA yo ba ku lo ngaji ne ko ngune and then ba je churiyo so mi shit ken me kan war kan ngaji no system latke ajang so min ne di chi ye joj ke na liutin ka den biar bi no ishi tele mi chitok how achang le la ku mi tedi mi cha ne kun cha kan li na gu no there's a plan mi chi kan re aleka ano ba party dun min main party ba je yar kon ku mes pela yo te ko de kan ko de kan je ko ki right now bi party de ba to ko gwasen be so mi chit kan mo de kon lar no de kan ku min dang ro jen ku ma kel ba cha dang ne ka ayo kan ngu kan IG so kan jen ku ma kel ban mala de genene one tin kontin kwal lar no nyu na kan wore akene de kon nakke ni chia kene de kon lat ke jor bo ke social media ke media ne dial wi mon mi chu gwe ko kan jang de lar no tiken ka upper ant ko kan tiken ne tin wande ja jak dul gor ke ke media no wande la kan right ke so ku kan ne wan ku kan ge influence chang jin war mi chu ro ji then cha bi gwe no jo do a voice and yen tell voice ko shin wari ka den trust bo chikar no bone ko ro ni ro ja right now te somebody mi loga no malat ke men la ling no da kana dorun man na ka je ngum der la dio je there should be something der lat der riet ci de bene jen der man da ni la de la ka kuido so ajen do ba da na bu ku mespela yu ke je mite ramme mo mi bi join kane ri kone la jang che ma ngai kono no tine te ku mespela yu right now kan di ko tora o cha bu jigano eno binaren da chi to ko balar no ku mene me e ku me nuore chi jan lode of course Dr. Machar Anwar ko Anwar ka cheja bo form rar ka kan jo ne nuore de kan iglar no ne me ngane e pade dum nuore but ka siyasa cha ja lar ke no la yene jel kel ko chabrar cha jale nyok mi dak jam so chi Anwar yu ne ju te ga par no ngane chi mat ti chi yor chi ko ren dak pin got par ne kwala gorno ken bigger should take a part the thought so big population in brother should divide chicken belong one ashanga during election buri and dark so chin wari kan kwari kan bijja so tal nuar bu kwar bu kan je cause in tema dark ye no ka bon te kuma spela yotin te kuma spela yo ki gwang yatin te kuma ko kientin so ane all this party kan dial ado mi mo plan mi chare la ka ko yen war ba ya dark so she plan madong la zero a plan. So murai kono wale en wo cha dakrima cha yen again the same tactic e cha lat ke 2016 ko 2015 cha mal cha jatan cha dakrima cha jogo no jin wor ke juba me jen lugo cha jogo no men no mal bu yig ben ke juba show what kind of road kind of look he went there show and then jaga jogo no ka gore den midit de je che dimana wo de wo je kel cha pene cha junje bo kel ke de kiskel kudang jok then Chalan Kijuba. Go security de taping international community, GGAD, Africa Union, European Union, ne diality. Then she go realaka no bad Dr. Machar baje dilele baya dilga. She kon me chu to chana jenen. She karurian yokomi je karurin ko de kan Dr. Machar de kan yokomanakan. Chu tuok gwadi dane she rally nyok tuokten. Kwanek ne bodyguard Dr. Machar ke presidential palace dunki mi hadith. Atika gwadul kareje mi ne itimo tilla at number kwidi ni ken adob de kan kore kan togo je tel dom de kan ko togo je tela do chicken kore to me langi yang wane ne titi chi akode to kore ngaji no by took but this was a plan mishare like a strategy michala rakir but you can't chuona ko Congo gwan mi mojele ke chuka kene dinike buka ken ni shanga kum Uganda UPDF so chukot ka lok chika kan chinete kon te liu ka gan nuare te detin chika liu te ka wudin ga Congo and then me me chup chunya go jien we ka Sudan che chup Khartoum chwa ko nya ko nange ka South Africa lo du no dul walba so me yendi yen ka forget ke de reality cheng di jeg diala na otine dia ba jagam telot how yema char kwa target ke kwidun yen nuare o ramkel mu bum mun nok so Sudan o dara woni am che kor che jagor and still me cha gu jeno sharing ma char cha je joj and then chwa gware chwa kunyiran ko gor ge jo bunwari
biken reg machar biken a lok cho taban de ngai chwa non kon cho taban cho ay kwany ala first vice president so mi jira malatin kon lat ko rodien re rwanye de ri message da ne cha to taban de ngai de yeleng che message to ko wodi la de jakeng machar jo jen jakeng machar jara madan long mal the same thing happened today gan it in content dong look ring machar so ring machar become ticket mabaji mo cha ka bom gaje mi chi la jor ki chi kwit ke chi lebra then be yik take a position ma ba kami ko ka ti jo ti len ka media ne chiang chiran la ben chang na ka thuk ren ta me no la de jen no la de nga ka ne dia la ko la nuer la kwar ka ne ti go but jin mun lu ga gan mor ki da mor ki ram din yen ka je ko je na dong te mun na ka je shagwa you should wait for your time anyo de rik sa po ne je ka de yen ti dia la kon la de nuer din ka condemn ram chi mu je chila but maybe apal nuer go shush kan na mo chi chong me chi talk chu Dr. Cha chu jen chu taban de nga chu ay kwanya la vice president nyin tay dan ji taban je chu tere kwar kaje a chu te ne te kuje support chu nwaru din chu dak that's it so ande ga mo chu te ne te chwal ga no cha ko ko yo ne de mo cha nwaru cha ko nok te pal ko nwaru bi kelyo nyin tay dan ne chire ke chu to ko ja me cha gu je no kan ngwaro din luang riang ma cha che tikurun dang raw te kurun dang dio ka South Africa gwa de te tin dwel wal ka cha je yenten ko te andaraw sare se ne te detention then ka kore me cha gu je win mon no tel do mi South Sudan bon yam ko je cha chol cha nyogo chol cha jogo no lat mal cha mal mo cha jo lat ke 2018 after 2 to 3 years ke 2 years ko to ke 2016 cho ka South Africa lune jok ke 2018 chamal chajo implement no ka kertum yergo yalle ngono chamal men chalga revitalize peace agreement chaja tan ajen ko te ko on teme ajen mal mo kwala lungni jogdom so without that machar telamal do be dana shawn ge 2018 telawe out okay ko ji kir che guje no che machar che je biana teme te rete jen dong da ne feel no che machar che tel power no reg machar key figure ka South Sudan government ka South Sudan as a country so ko rami mumati ke voice milenka anya gode re ka juba ka 2018 ci jalar ma we ka juba no kana la ngari force da ne cha kama key pressure cha kama international actors and actors all these people tell ka ku mara kene jogre ma chara we ka juba baiga so mete mutu ko je te ke God take European Union take Africa Union kana ne ko kende la tin la dan wanamo so chi luangde ne de wan bel ka ring machar no ko je ko chu ka juba tele jidech ring machar kene lar ka jena wa o cha je force ko gorje en wo de so Sudan de tekamal but plan kir ma yadi chelat plenty ka dobe dan chelat ran ko ne ring machar chine bilet bayne min chine gam chine binyok mo nyang ne ken so jen mutaka na manta ma sha chunen gwade da ne shi kir sha kor je to re wi ga South Sudan che to ke Equatoria en me chala no power sharing e chalat no che nyok mo daga je woje neten kone cha kwan kuma sfelayo woje ka bom a che ring ma cha je consult la ja gor ga me le me chagwa mi shi agree en rana obana je lat kele na me de lat ke deru no che de lat ke deru so move do den chwele ne nyok la ra je no ba all the checkpoint ne ba ka lep kan dial no ma cha no kuma sfele ayo ba ka kor den jo jang ne de ke Equatoria yen gwada dan ku kor ko tokten juro do gunyor ka ken pas diality ne mene me chi dung na sa chor nyok mutu nyoro is the same person milati diality ko ne to ki Equatoria ka rode those people they are no tell me ko la ka joy ke ken ko la kuma spele ayo to mi ko nyini ken ke de ne te gwai gome ka nasir ka pana kan warte lanu o ke jenga ne de ti ko la kana gwai ken ke de alo ke de ni kin mi yadi la gwai ka alimo ano tele kuma spela yo mi tene te nyin a chiga de ni ten chal ke de ne spela yo no ne te nyin kan wer waya mi la de chembor point a gang kan rodian ko jeje bor mi tere nuore en ran jeje bor including myself ko dong mi te mi tu ko tem re which ka je tu ka family chi de bang de family de re gang chelo no jin e jiram mo e mi chi kon de ka ba ko cholo no jiram te no en ran
there are jejembor ko jira mo gang your family so we family do be gang ye gane ko na my hok gang ye gane ko tin na nanka god whatever you can do to protect your family there yelat ko kon society na mo so na me ajen do be dana chite gi chuto go ja ante me changa je no ne it is very clear and Dr. Machar chaje yen e ko jen chedwer chejala yanje ke politic na me anything targeting ka do barana chikir mi yadi chelat ke jam mane janki right now mi shi social media di yen je te ga janki ni shi ngaje longo no reng Machar me logo jen o barwa jonni be barar ka tel bir mi chala changa je no na me yan ke je ko jen anwa mi yan je ko jen ni cheriek chejalat ngu mi yan ke potkang on ka potkang tel ring mi chalat potkang yan ke je ko ne ko ne nyen ke dech o kan ware ka o nasara weda jan do baran yan je ke so ke go kir dara mal dara jeno gor jeno be yiglet la to ko be ne titi be kalun yen don we yawo de shala da kuma ke le wi mon la kum yen mon me ken ke mi yadit no kene netin konila GSP la yugo kene ka konun tera do mi be mal be ben ge bet ne ke jan tayi dan la regla toga so na me gor no de yen ngach leren jog was me men gore de nyoga yekel edung nyamada en cha kwan men shalke adut ya ne to wan gwa the many ke jen kwi adut me ko adut jen anya kir ma yadit position cha come by the way a position is a position tot me jira me mala presidential envoy a jin messenger so whatever may be or la dan gwada mo begin ram be decide but ke do dan bo ga je bi ngai kelu and order wedi te mi cha gor gwada me jene mi take me chit to come citizen can government a jene be ja correct mi take a government chiro de create chere ka mi come kir mi yadi kenene itin kon la neke of course kir cha gwai ke ji South Sudan dia la long no shiga nuere ka rodian ka chigi ji ko tore ne dial chui kere wi ka South Sudan kon chi gu jino kon nuere kon chui ka ba manager anybody ko hit me ko je feel reg dire tuoga ko je feel ko di ne dial kon re wi ka South Sudan gor ken salary ke yurun kon de to bla salary which ka South Sudan kan yurun kon den cha nang wa nuere wa kanak ka penal ka jongle ka unity state kan yudin content kam ke kumi Uganda go bigan warnak please do not forget main people in corona ka kanwari always do not forget that a chang tem to ka re wi ka so zan te kan meti no nga tin bianga je no nga ka ko ban wara ba kanak jin poni jin wara mo gorga babu na ka chu ro da gudi chi jin tin mi ala no ina me te ko mu to ka so zan jin rama mo lan waro jin jira mu dana gwi ke no babu na cho aduna palwe okay ko kon e timo tla nuere ka ko kon ka long bo wi mon cho do ben jor be ya la no ku me so Sudan chu ra ge ku me so Sudan nga ne kon na ngan ka kon nuere chu do ben jor ka shi mor na kamo so men be ngach sha du chela do ne jenen belet kel kanetin kon la citizen mete kariek mishala na ka gwase dan be gor no be correct charaji mo che jalat adut jen cha kwanya la senior presidential envoy commercial special program adut serve ke yadit chala do men yam balat jen beler longo kuidwel gorka jen priority yam kaja and point as the special envoy ka special program ke presidential envoy la kwara la messenger ke kirm yadit jen men yam man ba prioritize lunki man ba lan yam kalet ka ajan dul gor ke man yam ajan rawde qui pola point ajan ba le long ka qui pola point very important ngai content right now liuna ka jwat to kon ke cholera to malaria tetin to typhoid tetin jwat ko kende be katen so health sector ke pol point is very important la talk take a chong even education chalade ke very important janyo la no ba le long commercial ke tourism gane kon la bere which be kan which ta dana take je ngayen no so ran ngore tele goto gorde ben which te de tourism de kan ka ben visit no kala let kala tum wala kala ke kwidin ko jan do bran en
be a tourist be a ka attract ko then ba yo ba ko generate ka kene to ba de al tin ngura kan kalat chenyol la do ne a jene beled bonyo hospitality sectors do bdande na de ka lor ka jagwa a jene ken area na de ti ken dial ka ti cha gagnun but go rejeno with my leadership I did it, all the captain conintel re wiketen cha gara go rejeno bakalat an wala charo da ya ki pan charo da ya jeno che cha ja ka muktabde ko balad bejetuk no adut nya kir mayadit so again nyamada enta jaka presidential envoy ke senior presidential envoy so actually honorable and honorable adut salfakir mayadit ne tun wan ci ka riya ka longa do budana sha adut no sha kom te je kaja cha cholo no mishala da kira ne mishala nepotism a type of corruption malamu jini ramadan lawado jala mo je ka kom binere ko ken bika pele lo shi dier keke and this corruption a wache chuon ko micha kwaje exercise ramadan president kane de ko ken content ko le pinde bikan ko la nungu mi point the president point je ramadan ko to dialti ko le lat so na me in this criticism man ci talk la talk any president there talk je kien ramu mi shi radin che je kwan there talk je so me she new thing I know adut ke jawdana chala ke je with this special program te jenun ko jente ke te mu chala adut foundation ki muktab ki organization mi ken lana won mlana la ka logatin special la din la ka loga din ko la din gwan je jem len video ne ka gudere ngaje no ngumla la da so ando brana chala jor ke je shi ramkel mane jang nuwari ji ko tore anybody men chala de kirma yadit cha guje no na me che chong ne tana lar ken wo ne do brana cha du cha ko ngeje gweje no adut point je ramadan en be gwa kirma yadit be kan no ki be gwa bol mel be jakan me chang e tana raje wo ne kan adut kan na kwan by the way something which kona let you de kona predicament ala ude me ngai kona already no mele la bol mel te mi biya kwer keje bol mel jen charge sanction we monitor den cha kwa kan dia cha ka freeze ka kuin ka kui corruption ka ne ka gwate dan so en bol mel no be kwer be je beje longo no der la kwer me der kwer der je der ku der je kon lat der kirme yadi der je kon jo ka bom de je kul recognize ban me ken la ter gwan me der kwer der je je so din da gagrar no ngai yana kia dong there military there je laslet chiga melera motam lo jaram da like think president right now ko kir che jal ramadan le nga e bolmel so but ko jan to we take a doubt ke tar take a doubt ko che de yam so ajen mo kwa adur kwa je le pusho ko ba we ba take kir ko whatever me de talk bi nyaada be de tin then nyaada will take over ameno der la kwerbon der la president right now shanana longa jodan la jekeje so me jagbol melko right now be yitike de fonde ko micha chega me cha ku non ku de ke nya kir me yadit no take between cha kwarte de makan kede nya kir me yadit teten mete me shola an jana la bolongo no tele kwermu ba kana kam gane jarana ne especially ki bol me cha de makam kwere jang cha de mto cha de no win mon ban a chan kwa kep ko bom re wika so zana ba ka me kir TNA to big fish to the ray which ka South Sudan German tabande ngaini all these elders tin country we ke juba to take kuma spele chicken dem nok ano barama me baje la the gwazmo these boys they struggle a lot ko big which beben so chaga de barwaj ramato chairman gor kirno be non young generation ala ngor bane ko no mboga shimani ken what if ne ko ken kon mutele ka god ken de dongde they can get take over. Okay, so name we can jendo kill me yadi check calculate the odi be nyaade na adut be ja kwany ala kwerandit ki be ja mo position mi dit ka gwala tanyam ko me ramela presidential envoy right now tiaka lon ko dara wonya man dien bone chukon ngaje no sha adut che ja ngene won che ja ka familiar ke dini ala dini SSPDF la weno goten ko tigatin jale ka kel then dial kon derelat ko baji kulanga so ter rami mom ku mandan le everybody ko je support lar ken no jen ngaje tok no ka ngaje right
kat gwe no be service be je deliver ka do bada na gore je keje jen do bada na right ni dial ka jen tam mi moba der na gwa che je an mu che ruwe en nyakir mi yadi der ruwe but a chi buka do mu so do lot right now people are waiting for election lep ka na ko inquiry ngam biya kweru ngam biya chonkel these are the things in kon dong de ki der kala but kir dwale ker yang macha full stop so jen jodan en gorno de nywa yekel gwadan tenyam chan hopen go bi daking machar be berar den ba mal ba jatan be mal ba shamal ba ne dial ba sho loire which ka so sudan la refugees ten kon chuch go ko inquiry cha je bulat makan dio kan kalat integration of forces anyok la permanent constitution makan kontuk diodien maka refugees kan ko kon loire which ka so sudan ti mal che be men tuok kie cha ko inquiry cha je be men lat Kodi Canada T, especially the country refugee, Canada content vote. No. But ngot kirwe kamu jo janeka ka jongle ke Equatoria. So do dian ba kuin kwar ba ko lat ke je. So kuin kwar ngode dong chebetu ko kor gwasen be. Jen jo dan en gorno de nyaka konkel. Gwada me mi jira me jedit ka Nor Online TV channel. Biangaje no en chan konyak ka gor jano der channel der je support an wale shanga jandangro widio dioka pa wadak ron kin dangro widio jandangro widio di banan le jek kala atin ko ken na mena live video mu gor an go biatin ko lat ko din bianga baben ka da video later ko te bialing ka do badan en len maro din ke je en biate kamal bye bye